Tapat di jantian to sabayang na kamu ngapa mo na kambanyo jadi bajit pipo ko nga anyo po nalino niya ni Aaron ni Mangena ni kalupay nyo nung kaparaluang at tidak ada masalah bisa naging motor bisa motor pak coba maki perjalanan dari rumah ta ke mall dari rumah ke pasar dengan tujuan mau belanja di tengah jalan di paresa mi bokongan kalamay kinek belanja natuwa mi dompet ko cunairang nasalah kocikan boncor na pake pertanyaan saya tulus apa pulang apa tulus apa pulang selalu jawabannya pulang mana pengen na subuh ulangi pulang apa tulus apa pulang selalu pulang nggak pernah pulang katanya nang heran doang nampak tulang main belanja susah ipat menjoy katanya nirangin modal lah nyambung yang putpat ya iya pak pasti motor nah karena cari solusinya dia motor kok bikin jodohin pun yang kira yang tua anu ide pasti nggak tahu ngapa bisa ya nah karena pamantai yang tua ngapa pamantai kalau pahit duit nah kan ini motor gitu kemana lagi di pasar aku tenang kira duit apalagi moro pasti motor putar mobil kembali ke rumah ambil doe bisa motor bisa nyalar mingkasek lewat tu salam pilangeri baji-baji bapak-bapak ibu-ibu anak-anak niya kahagir ane bangia serewat tu salam punerate maki riotote naiya bana di atas mobil tak pakai roda alias brekan namanya perjalanan bukan lagi dari rumah ke mall bukan lagi dari rumah ke pasar tapi dari rumah ke Pajarak awas di tengah jalan tak kondok-kondok di bulet naparesa ni bokona karene mati tuji mah nampak tina pakusang bayar tina pakusingay ano nasa loko bobe tina pakubayar lagi nrangko tinatumpa ko ba ito pala pa mo puro ni kaluli baga ko pa tolo-toloy awasa jay na nakalupay pertanyaan saya tulus apa pulang apa wih pulang apa tulus pulang apa tulus pasti tulus pak kemana nung ko pulang inailang kasi pulang ko anyo pabuli ka lang bangon ko nai nakalagabulan ay pinimbulag ang bangon mo ko nai napano kopi ka na sayang henti kang blake kang group ang blake ang bangon mo nai kung natin nagbukit kayo nga sila rin mana dahil tolo lang man mana gungay mamo punali ko mong niruko ang pambangon ko pre itu tidak akan mungkin kau pasti tulus mau masalah itu masalah buat lo kanipomi menyebut nagkara mo uas lawang karena sadia ko tapi bambal ko tumbal ko hotel ko iya binigita ka mati binampa sadar apa po coba pikirin memang minggu pak iya mati bagi nampau garing balas tak jamaah sekalian tidak ada lagi kata motor kadek kulo jadi kan obat meri akhirat salah era nggak jadi motor kereng motor mau aja apa nono dongkoki motor lah dongkok auto kemana shopping ke mati ngasen nih bonger jamaah sekalian tak bisa pak di akhirat sampal salah man iya tapi tegi karena di akhirat pinicini katanya tonton sini apa jatuh pesin na doang to tapi asang ngandri doang kapal anto pun jatuh pesin na doang kay jami mantong doang pun nataba bambang nakanan to le ning doang ang mapos ano to iruto kapan doang nga masipa na doang ang kana tapa na bambang ija ano kay nga matunduan pri akhir jatuh pesin na doang tapi kirit lalo kan
Nanaw ko dikubur ka, nakana ngaping ko nanaw dikubur wan kale-kalein no. Neneng kana. Pero na sini matan nyo kana kale-kalein. Nakana tanja ustas ka. Neng kana kale-kalein. Na di na jilalang kubur nagasyapi ko na ikasalaman. Torong gasyapi iburu na kale-kalein irawa. Nakasampi ni nene, no kana cocok ni nene nagasampi. Ingka pun nabat tunang kulen tak dari nene. Nakana garo ngandangan nene. Kale-kalein ko tanja na to. Si sali pun nabalas sampi. Pun nabalak-malak pun limo kung tak liang. Pega mo di mahin tak liang. Ngapun tak liang bang nagalapi ronde ko malak-malak kale-kalein ko kulay di. Niragu berko lima ron tak liang ko kale-kalein ke. Padahal ko sa paton. Pokok na pun rawa berikubur ka. Pokok na bajit tanang ko tunggaleng ini bajit tanang. Ingka pun na panrak ko tunggaleng ito panrang dalang alay. Iya kan? Kadik kulit na lebinta. Ika sabi ni nene nalang apa? Nakyok kontale. Bukan rin. Nagawa ko ron nene. Nene nang apa? Nakan ni remo. Nakan ngapa nagkulo nakan sisa na kini tabun-tabun. Ang nato nene napa pain na. Tarima mi. Nakan ngapa ka nakamman nene. Nakan ikaw to bayar po ko remo na. Nakan ikatil nene. Nakan kasala. Iya niya lang kapatuan nene. Nasalo mo remo Pre. Amin to na sa jutun nagapang ka nene mantong papa. Teo patuangi po nene no kau to patuangi kalen no. Kuna pa salamat tong balan na nene no para salamat kontu. Kada kulo kasi paruto sa pembatungan. Kada kulo yung ginalayan nyo rampinta naman nyo pa. Enyo mo na niguguran kinam nagisabit to baji. Tayo mag-isipat bajigi. Pasa mo ikaw disipat. Tapos yung jabit. Tanong pa mali. Pagkuburang nyo sabi ka pagkiyay. Pasusana to. Masalam na bunabong ipalay ka rampinta pagkiyay. Yan mo nyo nakikanamatay manakya. Bang bala kapasan eh. Kapag kuburang ko na sabi ka malumpi na yung kuburo na pagkiyay nyo lamay. Nitarawan mo ko na unyo eh. Nama ko nyo nitarawan. Nitolong-kolong nyo. Akyo ko pagkiyay. Ano pagkiyay nga pa ko? Nakanan ni Remo pagkiyay ni Remo kulong alaya. Nanginay ka ko. Nakanan ni Rudy. Nakanan Rudy Kirea nga. Nakanan nyo basahin mo na tsara bilin niya nga. Nakanawan nyo basahin papusi ka montorok ko. Kay Rudy nyo patotoy. Ay, friend! Napagirot nyo lari pagkiyay. Napaguna ko di cara mana pagkiyay yan taray luwag. Iya minum papusi bangutulo pagkiyay. Napaguna ko di cara mana nalagyan eh. Napagina ka na tolong ako pagkiyay. Nakanalay ko pagkiyay ni Sarinaw. Dito, ba't tidak bisa magipa? Kuner di pala tulong dari ulama, kiyay, ustaz, atau cara dari lagamar. Kung tatalas. May kinyo ngajar ka sa bayan pagkiyay. Ngajar ka ngajar. Kapag namahati matakuli magkilay. Andit tala sa inyo kilay mimo. Apa nung pilajaran sa bayan pa ustaz? Nga po ko pilajaran ngajar di pagkiyay. Kaya ninyo kulim pasalamat ko rigu. Kubur ka. Kubur ini tempat yang gelap. Tanpa sasang. Pamati sasang na kubur ka. Kamana singarak na lotang ngerus. No. Yung kanito nga dada. Nakana tawa niya sasang kubur na. Kanikat ito yung anak kitin. Kani, bahaji gitu sang bayan. Tati ay sang bayan. Kani, apa ipagtuwa? Nakanamintong ko talo pwede. Mintun na sa napagtuwa. Ay nga pa rin na borro naman. Mintun na di PLN talo na la. Nakanasingan ni guru. Kung nagarit ti cara nasingan nakan bala na lagi tao na mintun ko niyang pasangi kabala. Kung najari nakan gusto ro pasangi naung kabala po nagipori ulo ka man nga nasasay. Oh, kung alin mo ro na mintun no. Nakan nakuapin po. Kung ano ipo natapo balon na nilang talipo. Kaya man mambuk ko. Katayani lampun na PLN di ulan singan ni guru ka. Tutta. Nuwiru buyutakum bitilawatil Quran wassola. Singari pamantangan nukenak si agam baca Al-Quran nasam mbaya langerinyo meneru singarak kubur ka baca Al-Quran dan sholat tiay lampun na PLN. Kataya mo kung kanak pagawin na PLN, bos na lagi PLN. Kung natin na nasambayang,
mati lampi kuburu. Apalagi pegawai ngaji PLN. Saropan nih hadir kabangi ya katau nyambun jiri PLN. Sambayang mi mama. Tapi nggak jadi boy. Ite. Awas aku. Pakai PLN jika kalah Roy kok. Picap nih. Awas aku. Aneh memang begitu Pak. Harus kita ingat memang sekarang jadi sampai tawainnya memang jadi Pak Kiai. Ajar dekat ngaji Pak Kiai. Ajar rasa bayang. Nampak begini kulina tolong.